mu izina rya Tatite n'Umwana na n'Umwoyo Kwera. Obhabuzo Biishopu Johnson Twinomujuni yabahaye rizobo mu rukiko rwo mu rundi rw'16 rwa buri mwaka orwaba harutuza hotero mu district ya Bushenyi aho chairman wa board yayoreka speed y'obwiga bwabo ahiburiyo n'ubworekera kandi ababasha bwakongera kutunga obhabuzi Nizarendo ya wazarendo yamai hat state house yitu no yeno zayo n'umushitama Noraba tsegaza abamahi bari bakora ikintu cyamani mwana mwenda kuzo mu ndisho yankahi you just to go muse exodus there are some SACCO studio mwisho nambaro ito tukaitwa kandi kwendeshimwe tukaitwa okuzinga mu muri iki cyabiri wa want to grow our savings by 20% kurgari billion mushanju na million 2.2 kuza billion 8 na million 2.2. We want to grow our share capital by 20% in this year from 2.5 billion to 3.015 billion. Orukure by'obushobozi ahabwa Bushenyi shaka municipality yasima Jubel SACCO ahabwa buhango busakweji eriho kandi yayongera yabahereza amagezi kubasa kukoreso mugisha go kugumizamo barkweguza za roni omuza banke zindi human capital ninga management n'ekintu cy'amani so ninjamuhurireho branch yemwe yiba staff bayigwire safe sonkebyo hati noreba SACCO nibambagera ki konkananisha bangu zitero mu ngaraba bumwineho hano ati staba tubashu wareba growth trend y'imyaka 5 ubwiga bwa SACCO yitene bugenda mbuyongera almost bucweka 20 harigana nambwe nuka hati umwe guruko n'ubwiga bwa billion 12 can't expecting amwe kukwija growing to invested growth. Bishop William Magambo owatandikire Jubel SACCO yasima Bishop Mutahiwe Twinomujuni ahabwo muri ngo gusakwegera iyo nekoramo kandi we Bishop Twinomujuni yatangariza abayetabo mu rukikoro kongeramo amani omukubika kureba ngo bakwata umwanya go kubanza aharurengo rwa za SACCO ez'amaani omwihanga ryona Bwena leongero gambe byaruka we advise, we are planning, we suggest, we propose. These are what we can be confusing. So it should be we recommend Don't be being bashful. Don't be bashful. Twaba tubase kubanze okubanza nacyo ni kishwazana okuzaba mutwe nacyo ni kishwazana ahubwo kitakuye mukabuntu we nakaba delegate uriya mutwe ombyo kora ombyo kugira ki let us move when kitangaza banke y'itugine kungana zo kushanga bebeze bekanisa kandi banke ya church of Uganda they can western uburemezo bongo shaka ba members bingi abaryo mu kanisa bajebembire tubagirumu kandi mwabanya bagende bazo kuburira ngiri abantu bazo omusako no borota icyo tarumu okakibura ngo abantu bakizemo. Jubel SACCO ekatandikira hamusinge go burebereze bwa Western Kore omwaka gw'2007 eri kutandikwaho wabira ryo mureberezi obwiro obwo Bishop William Magambo arukoragana n'abasaba dikoni bombureberezo obo abakozereje omukubika bona bahebwe biconco mwe bari mnonga kandi mugumizemo amakuru agasha kwa Ben Mhozi ahabwa Agacencwire.